Humana srca za dečja srca. Ima li lepšeg spoja i toplije poruke? Još kad se ta sintagma pretoči u praksu, kao što je to ovih dana bilo u Priboju, onda je to za svaku pohvalu i isticanje. Naime, Fondacija Humana srca iz Beograda ovih dana opremila dečji kutak na odeljenju pedijatrije opšte bolnice Priboj. Lepo, humano i srca. Kutak prepun topline i ljudskosti, za igru i druženje, za razbibrigu mališana, da se što lakše prebrode i skrate obično dugi bolnički dani. A ideja o opremanju dečjeg kutka na pedijatriji Pribojske bolnice stigla je nakon pripremnih aktivnosti za realizaciju još jedne humane priče Fondacije Humana srca u našoj opštini, odnosno izgradnje nove kuće za 3 pribojskih mališana, za 3 mlađane sestrice i njihove roditelje iz pribojskog sela Bulići. Iz Fondacije Humana srca kažu da ih je već pri prvom susretu osvojila predusretljivost i srdačnost ljudi ovog kraja i lokalne samouprave, pa je to bio dodatni motiv da i u ovom gradu realizuju već širom Srbije započeti projekat u čijem fokusu su upravo deca. Jedan od naših projekata i u prethodnoj godini je bilo da otvaramo dečije kutke širom zdravstvenih centara u Srbiji. Otvorili smo 2 u Kraljevu, u Topoli, u Inđiji, u Beogradu, u Loznici i evo i Priboj je dobio jedan takav dečiji kutak. Kao što vidite, ima dečiji nameštaj, najmoderniji, najsavremeniji, najbezbedniji. Tu su Montessori table, tu su igračke za decu, knjige našeg prijatelja Fondacije JRJ izdavačke kuće koje govore o emocionalnoj inteligenciji dece. Naravno, tu su i klasici srpske i svetske književnosti. Vrednost donacije je oko 211.000 dinara. I ovaj dečji kutak uklapa se u slogan Fondacije Mala dela za velike osmehe. Iako su humani ljudi po prirodi skromni, a takvi su i u Fondaciji Humana srca, ovakva dela nikako ne mogu da budu mala, bez obzira na materijalnu vrednost, jer mališanima, a tim i njihovim roditeljima, pružaju trenutke istinske sreće. I ono što je veoma bitno, izmamljuju velike osmehe naših malih sugrađana, sutra, verujemo, velikih ljudi. Zato iz opšte bolnice Priboj imaju ljudske reči zahvalnosti ovim humanim ljudima, u ime svojih malih pacijenata, njihovih roditelja, ali i kompletnog osoblja bolnice pa i građana Priboja. Na godišnjem nivou u našoj bolnici bude zbrinuto oko 400-500 dece sa otpustom i historijom bolesti koja se ovdje otvara. Njihovi roditelji i deca provode ovdje vreme, izuzetno stresno za njih. Da kažem i ta trauma koja se dešava samim tim što borave ovdje, ovim će biti značajno smanjena. Ovo je jedna izuzetno vrijedna donacija, značajna za decu, da im omogući da to vrijeme koje budu ovdje provede u manjom stresu, da se igraju, da zaborave na trenutak zbog čega su ovdje zbrinuti. I u suštini ja se zahvaljujem u ime menadžmenta bolnice Priboj na ovoj izuzetno značajnoj vrijednoj donaciji koja će deci omogućiti da ovaj period pamte evo po ovom kutku, a ne po nekim injekcijama i terapije koje budu ovdje primane. Pored Inđije, Topole, Kraljeva, Loznice i Savskog Venca u Beogradu, od sada i Priboj ima svoj savremeno, moderno opremljen i topao dečji kutak za najmlađe pacijente Pribojske bolnice.